Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Hanyuma rero abanyarwanda benshi bari bategereje kumenya ngo ese nihe myanzuro iza gufatwa mu by'ukuri mu byemezo by'inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri yateranye iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ni inama rero yateranye mu by'ukuri mu gihe hamaze iminsi abantu bafite urwikekwe rw'uko hashobora gufatwa imyanzuro ikomeye cyane ku bijyanye n'amabwiriza y'icyorezo cya COVID-19, kubera yuko imibare yakomeje kugenda iyongera kandi inzego z'ubutegetsi zakomeje kugenda zisa nkaho ziteguza abanyarwanda igishobora kuba kigiye kuba mu gihe mu by'ukuri abantu badakomeje kwirinda icyorezo cya COVID-19 ko gikomeza kugenda gikwirakwira hirya no hino. Hanyuma rero reka turebere hamwe iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, turebe igikomeje kugenda kivugwa. Kuwa mbere tariki ya 14 Ukuboza 2020 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 27 Ugushyingo 2020 ishingiye kandi ku buryo imibare y'ubwandu bwa COVID-19 ikomeje kwiyongera. Inama y'abaminisitiri yafashe icyemezo cyo gusubika amakoraniro ahuza abantu benshi cyane ku rwego rw'igihugu, harimo n'inama y'igihugu y'umushyikirano. Muri uyu mwaka tariki 21 Ukuboza nyakubahwa perezida wa Repubulika akaba azagirana ikiganiro n'abayobozi, abaturage n'abanyamakuru ndetse ageze ku banyarwanda uko igihugu gihagaze, no kuvuga State of the Nation Address. Inama y'abaminisitiri kandi yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yemeza ko ingamba zikurikira zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa guhera ku itariki ya kabiri, guhera ku wa kabiri tariki ya 15 Ukuboza 2020. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bigera ku 3 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rero zizubahirizwa mu gihugu hose. Icya mbere, kuva ku itariki ya 15 no kuvuga ku wa kabiri kugeza tariki ya 21 Ukuboza 2020 ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Icya kabiri, kuva ku itariki ya 22 Ukuboza 2020 kugeza ku itariki ya 4 Mutarama 2021 ingendo zirabujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Icya gatatu, amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo cyangwa se ahandi hose birabujijwe. Icya kane, umubare w'abitabira inama meetings and conferences ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu ubwaho bateranira. Bose bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Icya kane, ibikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko ku rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ikindi, imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zemerewe gutwara 50% by'umubare w'abantu zemerewe gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ikindi, insengero zahawe uburenganzira bwo gukora uko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 15 icyarimwe. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro gyms ndetse no kongera muri piscine swimming pool birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Ikindi cya nyuma, imikino ya shampiyona y'igihugu umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi birahagaritswe. Icyakora amakipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga iyo yemerewe gukomeza kuyitabira. Ibyo rero ngibyo ati ingamba rero zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa Musanze. Ku rundi ruhande, ingendo zirabujijwe guhera saa 1 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ni Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Inama meetings and conference birabujijwe guhera mu gihe cy'icyumweru gera kuri 3 uhereye ku itariki ya 15 Ukuboza 2020. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru.
imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu bagera kuri 30 mu karere ka Musanze. Abaturage rero bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa ndetse no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Izindi ngamba zo kwirinda COVID-19 zisanzweho zizakomeza gukurikizwa uko zari ziri. Ngibyo rero mu by'ukuri ibijyanye n'ingamba zikomeye cyane zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni ingamba nshya zihariye navuga ko zinakaze mu by'ukuri leta y'u Rwanda yongeye kuvugurura kubera yuko imibare yari yarakomeje kugenda izamuka ku birebana n'abantu bandura ndetse n'abicwa n'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda. Ni icyorezo cyageze mu Rwanda tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro za 2020 nk'uko byakomeje kugenda bigarukwa muri rusange. Ikindi rero navuga ku bijyanye n'ibyemezo, nubwo hari n'ibindi byinshi tugiye kugenda tugaruka mu kanya gatoya, nuko byavuzwe yuko muri uyu mwaka ku itariki 21 Ukuboza nyakubahwa Perezida wa Repubulika azagirana ikiganiro n'abayobozi, abaturage n'abanyamakuru ndetse anageze ku banyarwanda uko igihugu gihagaze, icyo bita mu rurimi rw'icyongereza State of the Nation Address. Akaba mu by'ukuri biteganyijwe ku itariki ya 21 Ukuboza muri ku kwezi kwa 12. Ikindi ni izi ngamba navuga ko nk'amasaha yahindutse, niba ari saa 3 kugeza saa 10 za mu gitondo, ubundi byari saa 4. Umva ko bongeye begezaho imbere gatoya kubera yuko ibintu bikomeje kutaba byiza cyane ku ruhande rw'u Rwanda. Ikindi wareba nka Musanze yo ni imwe mu karere kagize igihugu cy'u Rwanda, ko ubona ko bavanye saa 3 bashyira saa 1 kugeza saa 10 za mu gitondo. Ariko mu by'ukuri ubona ko bagiye birinda gufata ibyemezo bikakaye cyane, none wenda bishobora kubamo naguma mu rugo, ariko n'ubundi izi ngamba nazo ni ingamba zitoroshye cyane. Ikindi ni ibijyanye n'imodoka zitwara abagenzi, nako abantu batwaraga 100%, ariko ubona ko noneho bashyize 50%, ubwo zigiye kongera zitware bake bake, ni ukuvuga ngo hongera hasigaremo ya myanya mu by'ukuri itariho umuntu, kubera yuko wenda bashobora kuba barabonye ko naho harimo icyuho gikomeye cyane byatumye wenda bibangamira mu by'ukuri izi ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Naho ni ugutwara abantu bake bake. Izi ngamba zizongera kuvugururwa kandi mu byumweru 2 zoroshwa cyangwa se zirushaho gukomezwa bitewe n'uko iki cyorezo kizaba gikomeje kugenda cyifata hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nibijyanye n'insengero nabyo ni 50% ndetse n'ahakorerwa inama, aho basabwe 30% kandi bose bakaba bafite ibyemezo by'uko bipimishije icyorezo cya COVID-19. Imodoka zitwara abantu muri rusange twabivuze, public transport zemerewe gutwara 50% by'umubare w'abantu bemerewe gutwarwa muri izo modoka. Ibikorwa bya leta ndetse n'ibyo bikorera barasabwa ko bakoresha 30% by'abakozi, ubundi bakajya basimburana nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda yo yarahagaritswe, nk'uko n'undi hari hasohotse itangazo ryaturutse mu by'ukuri mu biro bya Minisitiri wa Siporo rigaragaza yuko shampiyona zihagaritswe kubera yuko nabo batigeze bubahiriza neza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ngibyo rero byo navuga ibyemezo bikakaye cyane byafashwe na leta y'u Rwanda. Musanze rero yabaye umwihariko ku bijyanye n'iki cyorezo cya COVID-19. Mu bindi rero, inama ya minisitiri ikaba yagejejweho bikurikira: intambwe imaze guterwa mu kuzahura ubukungu n'ibyiciro by'ingenzi by'iterambere ry'igihugu bizibandwaho mu mwaka w'ingengo y'imari 2021-2022 byavuye mu bushakashatsi bwakozwe ku buzima n'imibereho y'abaturage mu mwaka wa 2019-2020. Ibyo inama y'abaminisitiri kandi yemeje gahunda n'ingamba zikurikira: gahunda yo kunganira inganda zo mu gihugu kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro, itangwa ry'impushya zo gushakisha ndetse no gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri, itangizwa ry'uruganda rukora amata y'ifu, umushinga Kivu Boat uzakorerwa mu kiyaga cya Kivu. Inama y'abaminisitiri yemeje kandi umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'umuvunyi. Inama y'abaminisitiri yemeje imbonerahamwe zivuguruye z'imyanya y'imirimo y'inzego n'ibigo bya leta bikurikira: Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire, Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka,
Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje amateka ya Perezida akurikira: Iteka rya Perezida rigena ibigomba kugirirwa ibanga n'ibijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Iteka rya Perezida rishyiraho sitati yihariye igenga abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ibijyanye n'ikoranabuhanga mu itangazabumenyi n'itumanaho. Iteka rya Perezida rigena imiterere n'imikorere by'inzego z'imirimo z'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ibijyanye n'ikoranabuhanga mu itangazabumenyi n'itumanaho n'ibigenerwa abakozi barwo. Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje amateka ya Minisitiri akurikira: Iteka rya Minisitiri ryemerera ishuri rikuru ryigenga ryitwa The East African Christian College gutangira gukora. Iteka rya Minisitiri ryemerera ishuri rikuru ryigenga ryitwa African College of Theology gutangira gukora. Iteka rya Minisitiri rigena urutonde rw'ibikomoka ku butabire n'ibindi bihumanya bitemewe. Iteka rya Minisitiri rigena ikoreshwa ry'ibintu byangiza akayunguruzo k'imirasire y'izuba cyangwa se bishobora gutera imihindagurikire y'ibihe. Ikindi, inama y'Abaminisitiri yemeje ko aba bakurikira bahagararira ibihugu byabo mu Rwanda ku rwego rwa Ambasaderi High Commission and Ambassadors: Bwana Omar Tarar Al-Dail, High Commissioner w'Ubwongereza mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Bwana Jamal M.H. Al-Madani, Ambasaderi w'Ubwami bwa Arabia Saudite, The Kingdom of Saudi Arabia mu Rwanda afite icyicaro i Kampala muri Uganda; Bwana Zsolt Mezaros, Ambasaderi wa Hongiriya mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Inama y'Abaminisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: mu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe ifitiye igihugu akamaro, Dr Ernest Nsabimana, umuyobozi mukuru Director General, akaba yasimbuye wari uriho mu by'ukuri Lt Col Patrick Nyirishema. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC, Alfred Dusenge Byigero, umuyobozi mukuru Chief Executive Officer CEO. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire, Rwanda Housing Authority, Felix Nshimiyumuremyi, umuyobozi mukuru Director General. Noel Nsanzineza, umuyobozi mukuru wungirije Deputy Director General. Mu kigo gishinzwe amashuri makuru High Education Council HEC, Dr Rose Mukankomeje, umuyobozi mukuru Director General. Muri Rwanda TVET Board ni Paul Umukunzi, umuyobozi mukuru. Muri Financial Intelligence Center, Jeanne Pauline Gashumba, umuyobozi mukuru. Jean Bosco Murenzi, Head of Compliance and Prevention Department. Jean Marie Nyirurugo, Head of Monitoring and Analysis Department. Hanyuma mu kigega gitanga inguzanyo ku mishinga mito n'iciriritse, Business Development Fund, Vincent Munyeshyaka, umuyobozi mukuru. Rosalie Semigabo, umuyobozi mukuru wungirije. Hanyuma muri Minisiteri y'Ubuzima, Dr Corneille Curie Ntihabose, Head of Clinical and Public Health Services Department. Dr Parfait Uwariraye, Head of Planning ME and Health Financing Department. Dr Angelique Mararungu, Director of Planning and Health Financial Unity. Donatien Ngabo Ntagara, Director of Monitoring and Evaluation Unity. Dr Tofile Dushime, Chief Technical Advisor. Mike Abinshuti, SPU Coordinator. Na mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Rwanda Biomedical Center RBC, Dr Swaib Gatare, Head of Biomedical Services Department. Dr Albert Tuyishime, Head of the Institute of HIV Disease Prevention and Control Department. Engineer Francine Mutesi, Medical Technology Division Manager. Witwa Dr Garika Rwibasira, HIV and AIDS T and Hepatitis Division Manager. Dr Francois Uwinkindi, Non-Communicable Disease Division Manager. Nowera Bigirimana, Research Innovation and Data Science Division Manager. Dr Edson Rwagasore, Epidemic Surveillance Response Division Manager. Dr Jeanne Mponsani Zirikubwabo, Some Services Division Manager. Robert Rutayisire, National Reference Laboratory Division Manager. Julie Nyiringabira, RHCC Division Manager. Dr Thomas Uyombano, Blood Transfusion Division Manager. Clarisse Musanabaganwa, Medical Research Analyst. Mohamed Semakura,
Health Scientific Innovation Analyst. Muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga mu Itumanaho na Innovation, Esther Kunda, Director General. Rodrigue Byuma Ruhashya, Public Digitization Analyst. Angelos Munezero, Public Digitization Analyst. Martin Nezerwa, Chief Director, Chief Digital Officer for Agriculture. Roger Mizero, Chief Digital Officer for Environment and Disaster Management. Romarisa Ishimwe, Chief Digital Officer for Infrastructure. Ngabo rero undi ni Bera Rwigamba, Chief Digital Officer for Education Sector. Ariane Mugisha, Chief Digital Officer for Local Government. Stella Murungi, Chief Digital Officer for Justice Sector. Desire Amanzi, Chief Digital Officer for Trade, Industry and Investments. Fidel Rulinda, Business Analyst Minarok. Pierre Celestin Nizeyimana, Business Analyst Gender and Family Promotion. Darius Micho, Business Analyst Mifotra. Jacques Kayisire, Business Analyst Minisports. Mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakazabumenyi, Rwanda Information Society, Gloria Ingabire, Enterprise Architecture Division Manager. Maurice Bigwiza, Digitization Analyst. Elzon Mugabo, Network Operations Analyst. Gervais Ingirabarari, Software Development Analyst. Haleluya Iradukunda, Principal Development Engineer. Solange Karema, Business Analyst. Naho mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, Alice Uwera Karake, Director General of Parliamentary Affairs and Plenary Services. Tassier Yankurije, Advisor to the Vice President in charge of Finance and Administration. Harimo rero abagize inama z'ubuyobozi mu kigo gishinzwe ingufu, Rwanda Energy Group REG, Dr Didasien Mukanyirigira Perezida, Pacifique Tuyishime Vice Perezida, Karine Umutoni, Viateur Mugenzi, Jean Claude Iriboneye, Charire Karinda, Clemence Rita Mutabara.